During the centuries, the friars always tried to be a bridge of peace, but at the same time to be the main sustain for the small local Christian community. Patri Francesco Patoni l mill-2016 kustodju tal-Art Imqazza. Il-preżenza tal-Franġiskani bħala missjonarji fl-Art Imqazza tmur lura għal żmien San Franġisk ta' Assisi fl-1219. Il-missjoni ta' madwar 300 patri Franġiskan minn madwar id-dinja illum hija mifruxa fir-reġjun kollu tal-Lvant Nofsani fejn hemm Iżrael, il-Palestina u fl-Eġittu, il-Ġordan, is-Sirja, il-Libanu, Ċipru u Rodi. After the First World War and the dissolution of the Ottoman Empire, we can say that the place was completely reduced, fragmented in national states, but this meant also a lot of conflicts. Huwa rrefera fost oħrajn għal gwerra ċivili fil-Libanu li qal kellha effett fuq ir-reġjun u għal gwerra ċivili fis-Sirja li bdiet fl-2011 fejn hemm komunitajiet Franġiskani fil-pajjiż. This civil war started like the so-called Arab Spring, but in fact immediately the Arab Springs turned into a strong winter, and now the situation is more or less stable but not peaceful, and the situation is dramatic under the economic perspective. B'referenza għall-eskalazzjoni tal-ġlied bejn il-Ħamas u Iżrael, Patri Francesco stqarr li kien maħsud bl-attakki tal-Ħamas tas-7 ta' Ottubru li għadda u b'reazzjoni b'saħħitha ta' Iżrael. If we understand the dignity of the suffering of both the people, we will be able also to accept each other. Patri Francesco jemmen li jekk ma jkunx hemm soluzzjoni politika l-gwerra fil-Lvant Nofsani se tkompli għaddejja. F'dan l-istadju jemmen fit-twettiq tas-soluzzjoni ta' żewġ stati għal Iżrael u l-Palestina. Il-Patrijiet Franġiskani għandhom taħt ir-responsabilità tagħhom l-aktar siti sagri u santwarji importanti għall-insara fl-Art Imqazza li jżuruhom eluf ta' pellegrini kull sena u ma jmexxu numru ta' parroċċi kif ukoll ma' 18 l-iskola fejn jattendu aktar minn 10,000 student. Patri Francesco żar Malta fejn kellu fost oħrajn laqat mal-Patrijiet Franġiskani tal-Provinċja Franġiskana Maltija iddedikata lill-Apostlu San Pawl u mal-benefatturi tal-kustodja tal-Art Imqazza.